Xeweta hinkwenu vayingiseri va hip hop ya Xitsonga, vayingiseri ni vula ti-fans ti-supporters. Ku na xin'wana nga vuya ni xihlaya ni a ni lavi ku vulavula hi ti-artist tin'wana la ku vulavula hi mina na leswi ni swi vonaka swi endlekaka ka Tsonga rap. A ni nge zi ni lava ku dya nkarhi ni to hatla ni ku swi havava, and then mi langutisa ku ri leswi ni vulaka swona hi swona or a hi swona na. Ku na xin'wana ni nga xihlaya, vanhu va ku tala lava yingiselaka Tsonga rap va tibyela ku ri loko i nga tlangi ka radio swi komba ka u endli swona, and swilo sweswo a hi swona, it's 100% wrong. Masiku lama ku tlangiwa ka radio station swa tika, swa ha fani na khale. Nowadays corruption yi tele ngopfu ku ri va ku tlanga ka radio fanele va khomenyana mali ya cold drink. So swi komba ku ri ti-artist leti ti nga na nyiko, ti nga na creativity, ti endlaku music wa kahle, supporter ti nge yi kumi liya ya ku yi va enough just because a va tlangi ka radio. Ni ta mi nyika example like hi mina ne a se tshama mi ni twa ka radio, hayi ku ri a ni se tshama ni yisa CD ka radio, ni yisile vo ka va nga yi tlangangi just because ya ku xava cold drink a ni nga ri na yona, ma vo. So lexi nga ta mi byela xona vayingiseri, if mi yingisela music, yingiselani music mi yingisela ku artist yi ri yini. Ti tele ngopfu ti-artist leti ti nga nikiwa, ti nga na creativity, ti endlaku music, ti nga ta ti tlhaku ti kota no guide vanhu ka music, mara a mi va nyiki attention ya ku ri mu hi va yingisela, mi ti byela ku ri a nga endli swona just because a nga tlangi ka radio. And xin'wana ni nga xi hlaya, Tsonga rap a yi tsakisa khale before vana lavatsongo, a ni nge vuli ku ri a va endli swona. Before vana lavatsongo va ta kuma computer, va ta kuma computer va ti byela ku ri okay na mina se ni lava ku va murapa, mara ku ri ni duma wu ri ni bifa mani just because ni ta duma. And a swi endli swilo loko mi lava ku duma. Loko munhu a lava ku duma u feature yena waluya a nga duma than ku ri u n'wi bifa wena. Loko ku huma nghoma, loko ti-supporters ta yena ti download nghoma liya, na wena wa gainer, u gainer ti-supporters. And va ku tala loko ni langutise kahle, mi rhanga munhu walowo mi rhanga mi kombela collaboration ka yena, and then loko a mi charge ku lava mali muni se mi sungula ku n'wi venga. A hi twananini ne, hi nga tirhisani for mahala, hi nga va tirhisi for mahala, ma vona. Xin'wana ni lava ku advise ti-artist ni, guys dyondzani ku tshama hansi mi tsala risimu leri ti-supporters loko ti ri yingisela ti nga ta dyondza something. Problem ya vun'wina ti-artist ta Tsonga rap, mi lava ngopfu ku duma, mi lava ngopfu ku duma, mi rivala ku ri munhu i duma hi leswi a swi endlaku. Munhu wo endla swo biha nge dumi ku tlula munhu wo endla leswinene. Tshama na hansi mi tsala risimu, mi wisa ku each and every day mi humesa ti-beef. Mi se mana a tivi ni ta ku yini bafowethu. Okay, a endleni so a ni kombela ti-supporters ne, loko a mo va na nqondo ya ku ri music hambi u nga tlangi ka Munghana Lonene mi wu lomba ndleve mi yingisela ku munhu i ri yini. Hi hava timali ta ku xava ti-cold drink bafowethu, if support yi kona hi support-eni.